Kumsang khazako somko pariat khan ratan tata chuan motor car siamlam ahoi ve tana diesel engine car aming tata indica chu siam chokin an thalo hle maya ratan tata chuan a car unit chu hral adua US auto company lian Ford nen chuan anin betran ta a inbiak na masa hi kumsang khazako somko pako khan tata headquarters Bombay ya nei in a hlotlin be seina asang hle a anin biak le na atan ratan tata le atho puite chuan Detroit Ford Company chairman Bill Ford nen in muturin an chuk thavele thunga darkar thum anin biak chung hian an be se angin thil a thleng lo hle a Bill Ford chuan ratan tata chu engma ishelo passenger car division chungchang hrelovin engtin nge ma ilak thei jok te lo ti in he in biak na hi ratan tata le atho puite tan chuan aza thlakin Ford palai te hian an lo tham lo hle ni in heta telve pakhat chuan asoya anin biak zo hian New York lama an thlok le ngala minute som ko chung thlona an chuan chung hian ratan tata hi atong tlem hle ni in an soibok ti chuan a car unit chu hral arem ti talowa a chhun jom zel ta zoka kumko aral hnu sangni pariata chuan khovel puma poisa lam har satna Great Recession alo thlenga heta hian Ford Company chu antal boin an tla chelek lek tamaya Tata Motors ero chu a hlok hle thung hemikum sangni pariat hian ama a thamlo taka tongkhum tu company Ford portfolio chuan vor pani Jaguar le Land Rover te chu US dollar tluk le ding on ni le point thum in Tata hian ali sakta thunga Bill Ford chuan JLR min le sakawang hian thilro pui tak min ti sakani ti in lom thu asoilet ta thungani British hunlaya Bombay hotel ro pui berte jingami pakhat Watson hotela chuan Indian ani awangin alu ve an phallowa hotel pona chuan uile Indian tan lu phallo ti thuziak tarin mingo te che chol an phal ani hetalu theilo hi tudang nilovin Indian industrialist lo tlingtak Jamshedji Tata ania India rama Indian tetana lu phallo na hotel a omkha arilru ana ema Watson hotel aya puile lian chin thirna omlova tu te po an lu theina tur hotel changkang tak saturin ma alata a kumsang khazako pathuma chuan Bombay khopuya Taj Hotel Palace din alonita a hei hi Indian 5-star hotel masaber ni in Bombay khopuya electric chitna building masaber ani bok he hotel a hian sarkar mi poimo tak tele milarte tun thlengin an la thleng na sa hle ani India mi puite minchi em tu ni tina kan ei chi atanga kan motor chuan rang siam chok tu company lian Tata group hi tangkha zariat somruk pariat khan din tan ani dei to atir bera chuan cotton sum don in bul an tana heti la hian na thok tu te din mun a che ema Tata chuan na thok tu nget le tha an nei theinan le an thlawang an haunan a hun laia India rama lom ngai lo na thok tu te tan General Provident Fund te insurance te siam sakin hei hi India rama ti masaber anni ama akan soyang khan Taj Hotel an siam le a chumi hnuwa Tata Steel ron siamin Europe thlengin alar ema Niagara Falls a hydroplane anjuk muin a anpui India rama siam ve thuai andua India ram khotlang lama hydroplane masaber an siam le buk ani Indian Institute of Science chu kumsang khazako som pakhat khan an din le bok company ingemozat an din zinga Air India tele Tata Trust te pon tela foreign company za chuang fe lein khovel mun sranga sum don le office poimo tak an neya an hnuai thok ringot po hi mi makta doi chuang an ni mek ani Tata Trust kaltlang hian tranpuina an sem chuang na em boka khowela mi tranpuina saber ni na hawin tranpuina an sem chu hi Tata Trust din ani tir kumsang khazariat som ko pahni atanga kumsang ni som ni pakhat thleng khan US dollar tluk le ding on za pahni point li atlinga adot tu chu Bill Gates te nu pa ni in US dollar tluk le ding on sari li point ruk ani kumsang ni pariata mi fir fiak ten Taj Hotel Mumbai an betum khan mi za somruk paruk an thia
mi zathum an hliama ratan tata chuan victim chung ti hnena hian andam chunga an hlo chhuah tur zat poisa a pe veka an fa te zirna sen so atum sak vek baka loan rul lai nei te po an loan arul sak vek bok ani tran puina apek zinga hian tas hotel na thok te chau ni lovin a kota thil lo zor te po atel vek ani covid la khan PPE suit te testing kit le healthcare infrastructure manatan tata sons le tata trust te hian tengvei bel se sang khat zanga lai an donate nge a covid laya kan PPE suit manate po khan hengan thil donate hi atel ngei arinom. How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less.